Icara utega amatwi nkubwira amateka y'umunyabigwi wabayeho. Iyo tuvuze Paul Kagame twumva igisobanuro cy'imbaraga guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, inzozi, icyerekezo ndetse n'intsinzi. Ni umunyabigwi bihambaye. Yavutse tariki ya 23 Ukwakira 1957. Ndabasuje kandi mpaye ikaze mu kiganiro cyacu ubuzima bushoboka. Iki ni ikiganiro mukurikirana hano kuri Muhire JC Official. Tugaruka kuri iki kiganiro kugira ngo dufashe abantu kwigira ku mateka y'abahanga, ibyamamare byabayeho mu ngeri zitandukanye, politike, imyidagaduro, ubukungu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye tunyuramo mu buzima. Benshi bibaza uko byagenze, uko aba baba barageze ku gasongero aho twese tubabona. Niyo mpamvu dufata umwanya tukinjira mu mateka yabo kugira ngo mwumve uko byagenze. Nizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro byacu, ibiganiro mbarankuru, hariko inkuru zishoboka. Niyo mpamvu ari ubuzima bushoboka. Nguhaye ikaze. Paul Kagame yavukiye mu majyepfo y'u Rwanda nyuma y'abakorone b'Abadage. Haje Ababiligi bakoreshaga cyane ivangura ry'amoko mu gihe u Rwanda rwiteguraga ubwigenge kuva kuri Belgique cyangwa se ku Babiligi mu 1959. Umutwe w'Abahutu utarashakaga gutunganya ibintu neza watangiye urugomo ku Batutsi, bityo umuryango wa Kagame wumvikana ko ugomba guhunga maze bakimukira mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa se Uganda. Paul Kagame yari afite imyaka 2 ubwo umuryango we wahungaga, kandi yatangiye amashuri ari mu nkambi y'impunzi. Niho yahuriye n'inshuti ye, hakaba n'umuvandimwe mu rugamba, Fred Rwigema. Paul Kagame yaragize ati, kugira ngo mubyumve neza, nirinze ibibazo byo kuba impunzi. Icya kabiri, nabonye ko nta muntu ukwiye kunyura muri byo. Icya gatatu, nagiye mpora ntekereza ko ibindi naba nshinzwe byose ngomba gushaka inzira ndetse n'uburyo bwanatuma ibyo bibazo bikemuka. Umuryango wa Kagame wabaye impunzi mu gihugu cya Uganda igihe kinini, hafi imyaka 30. Mu myaka y'1980 Paul Kagame yinjiye mu ngabo z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, National Resistance Army ya Uganda. Afasha umugabo wari ushinzwe ingabo, Yoweri Kaguta Museveni, kugira ngo abashe gufata ubutegetsi. Kagame yabaye umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo za Uganda. Mu 1990 Paul Kagame hamwe na Fred Rwigema ndetse n'abandi bayobozi b'Abanyarwanda bari bamaze kumenyekana cyane mu mahanga, bashinze umutwe witwa Rwanda Patriotic Front RPF. Uyu mutwe wari ugamije gusubiza u Rwanda igihugu cyabo kavukire, ubwigenge ndetse n'ubutabera. Nyuma Kagame yinjiye mu bikorwa bya gisirikare, ategura urugamba rwo gusubiza u Rwanda barwo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ndetse n'intambara RPF yarwanye kugira ngo ibohore igihugu. Ku ya 6 Mata 1994 indege yari itwaye perezida w'u Rwanda wari uri icyo gihe, Juvenal Habyarimana, yarapfuye ubwo iyo ndege yituraga hafi ya Kigali. Nyuma y'ihirikwa rye hatangiye gahunda ndende yo kwica abatutsi. Inyubako, amaduka, amatorero ndetse n'imiryango byose byabaye ibibumbiye imbere y'urugomo. Mu minsi igera mu 100 gusa abatutsi barenga biliyoni barishwe. Muri make jenoside ihagaze nka kimwe mu bihe by'akaga gakomeye cyane mu mateka y'u Rwanda. RPF ya Kagame yari ifite intego yo kugarura amahoro mu Rwanda ndetse no guhangana n'ivangura ry'amoko ryari rimaze igihe kirekire rihemberwa n'ubutegetsi bwari icyo gihe kuva ku ngoma y'abakoroni b'Ababiligi. Mu 1994 nyuma ya jenoside RPF iratsinda, ubwo u Rwanda rwatangiraga inzira yihinduka. Gusubira mu Rwanda, kubaka ubutegetsi ndetse no gutorwa Paul Kagame aba perezida. Nyuma y'intsinzi hatangijwe guverinoma nshya y'ubumwe. Iby'amoko byose bivaho.
umunyamabanga mukuru wa RPF Pasiteri Bizimungu yabaye perezida, naho Paul Kagame ahabwa inshingano zo kuba vice perezida, aba na commander in chief w'ingabo z'igihugu RPA, Rwanda Patriotic Army, ndetse akaba n'umunyamabanga wa ministre w'ingabo. Ku ya 22 Mata mu 2000, Kagame yafashe icyemezo cyo kujya ku mwanya wa perezida w'u Rwanda nyuma yo kwemerwa n'inama mpuzamashyaka yigenga mu gihe cyo guhindura ubutegetsi. Mu kwezi kwa Kanama 2003 yabonye intsinzi ikomeye mu matora ya mbere y'umuyobozi wa Repubulika yagombaga gutorwa ku mugaragaro, abona amajwi agera kuri 95. Intego y'icyerekezo Vision 2020 ndetse n'iterambere ry'u Rwanda. Ahangaha hakubiyemo amateka menshi umugabo w'igihangange Paul Kagame. Paul Kagame yahise yita ku bikorwa by'ubwubatsi ndetse n'iterambere. Yatangije gahunda yiswe Vision 2020 igamije gufasha u Rwanda kugera ku rwego rw'igihugu kiri hagati mu bukungu, middle income country, bitarenze umwaka wa 2020. Mu myaka yakurikiyeho u Rwanda rwagize ubukungu buzamuka ku gipimo kiri hejuru cyane. Mu myaka hagati ya 2004 na 2010 ubukungu bw'igihugu bwiyongereye ku kigero cya hafi 8% buri mwaka. Ibyo byaje kugaragarira mu burezi, imishahara ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Mu kwa Munani 2010 Kagame yongeye gutsindira manda ya kabiri ubwo yabonaga amajwi agera kuri 93%. Mu kwezi kwa Kanama 2017 nyuma y'ihindurwa ry'itegeko nshinga ryakuragaho umubare ntarengwa wa manda umuyobozi yari yemerewe, Kagame yabonye manda ya gatatu. Imiyoborere, ubumwe n'imvano y'amateka, ikindi gice gikomeye cyane kibumbatiye inyigisho zafasha buri umwe wese. Paul Kagame yashishikarije ubumwe mu gihugu, ashyira imbere kurenga ivangura ry'amoko. Nubwo amateka mabi yari yaramaze kwiyandika, yiyemeje ko u Rwanda rukorera imbere kandi ko abakomeje kwishora mu guhakana jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se ibikorwa by'amacakubiri bahabwa ibihano. Uburangare ku byaha by'intambara ndetse n'isesengura mpuzamahanga. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ntawuvugwa neza na bose, cyane ko iyo umuntu ari gutera imbere atarebwa neza na bose. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, intambara zafashe ibindi bice by'akarere u Rwanda ruherereyemo, harimo intambara ya mbere n'iya kabiri yo muri Kongo. Hari abashyize mu majwi Paul Kagame ko yagize uruhare mu gutoza, gushyigikira cyangwa se guha inkunga izo ntambara. Ariko ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse n'abagenzuzi bagaragaje ko icyo gihugu gishaka kubaka umutekano w'akarere. Ibi ngibi byagarutse mu nzira biganisha ku gucyura impunzi, gukomeza umutekano ndetse no kugarura icyizere mu baturage. Isura mpuzamahanga, diplomasi, iterambere ndetse no kurengera ibidukikije. Ingingo ikomeye iri gutuma u Rwanda rujya ku gasongero. Paul Kagame yakomeje gushakisha umubano mwiza n'amahanga. Igihugu cyinjiye mu miryango mpuzamahanga, yahuye kenshi n'abakuru b'ibihugu bitandukanye n'abayobozi mpuzamahanga. 2006 mu Bwongereza, 2008 mu Budage, 2009 ubwo yakoraga ikiganiro ku mihindagurikire y'ikirere yateguwe na Loni, asaba ko Afurika ifata iya mbere mu guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere. Mu nteko mpuzamahanga n'iy'umuryango w'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba EAC, Kagame yashyize imbere ko Afurika itakomeza kuba umunyamuryango w'abaterankunga gusa, ahubwo ko igihugu gishobora kwikorera nacyo kikaba ingirakamaro. Ngayo nguko muri make amateka ya Paul Kagame. Ubu ni perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Nimba wakunze iki gice, kora like. Ndibutsa ko iki ni ikiganiro ubuzima bushoboka. Ni ikiganiro turebera hamwe amateka y'ibyamamare mu ngeri zitandukanye muri politike, ubukungu, imyidagaduro ndetse n'ibindi. Uyu
munsi twareberaga hamwe Paul Kagame, ubu ni perezida wa Repubulika y'u Rwanda, umugabo ukunzwe na benshi n'umugabo w'ibikorwa byivugira. Ndizera ko wakunze iki kiganiro. Twandikire muri komenti uwo wumva twazaganiraho ubutaha. Ni mu ngeri zose, ubundi tukarebera amateka y'abahanga cyangwa se ibyamamare byabayeho mu buzima bushoboka. Jya wabakusanyije kandi wanabibagezagaho. Ndi Muhire, naho ubutaha mu kindi kiganiro. Ciao ciao.